Obakwasia de obuasem wi ansan wati manya bakwasia ye nyansafo obi kasa ya daagene tie ne bia na bibi wo usua ebeboa wo dia ye no fa dia nya na me pacho yifrim na nim dia no enkoso enoso onyankopon sha mi amedi dwumade hu tia me ye freme Major Prophet Charles Opoku Dako me pacho freme Major a Major so the deeper susumfo edini me the great oracle and no me suma edin o freme sa no na ahonhom na edimi ya adwuma no no mu nyina so no mu hope aba ye ye adwuma basabasa onyankopon sha me pacho me kwakoje nkrato aba me ba me de assemtire no ebetu dwa na mayi me guest no so edi me pacho me das Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Achretre ensa no nyuma bi te say fresh yogurt. Sani esi ye fresh yogurt. Bees making. Sani esi ye ahwene de to ye ensa ni esi si fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afa so ye besen so achretre 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de nam ye no pe esi ho na ya kyerɛkyerɛw we eye Kumawood TV fo ana ahyɛda akɔfa a teacher fo a ɔma ben ɛwɔ nimdie ɛwɔ nsa no dwuma ho sɛ ɔmo betimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra ɛyɛ cool 300 Ghana cedis pe ana sɛ ye de 300 Ghana cedis pe ebesua sa nneɛma we nyina ɛde nam ye no pe na ɛyɛ baabi a wo firi bia no wo betimi ababi ye nyina ye bakuma ase ɛyɛ ahodwo Atenga junction baabi a Kumawood TV wona sɛ wo fra kyiri na ɛba accommodation baabi a obɛda no ɛyɛ free Jumadi ebaso 22nd and 23rd February 2020. Eti busumi atosu mienu. Nida atosu aduonu mienu eni aduonu miensa. Enumu ana yeye sa Jumadi. Eye memenda eni kwesiada eni yesi ho. Se yeye sa Jumadi we. We obi biya timi baby. Sa uye lawyer ni. Sa uye fitani. Sa uye ukrieni. Ajuma biya uye biya bra nebe suyensa no juma soka ho. Eluti fa number na egu screen eso no. Ne Freya nsesi ya. Freya was 0200 603 602. Freya 0543-596070. Freya nsesi na register wudin. Eye Kumawood Training Institute. Ose ensano juma ayinfie. Afei na yensu ya tiesimu. Ebeye. Are you ready? Pound it up, pound it up, pound it up. Yes, Embrana son. Was it Ubati Awoswo? Shake your waist. Ejeko, ejebo, ejananya bedu. Awoswo jumedia. Ye free naka cray. Achinchiri, akwamia mea. Ayi ma omu wafe. Omu wakono. Omu ucha. No mutimido omusisi ediasa. Awoswo mani ye fe. Embrana so say kwa yi omu mea nyina. Ye do omu nyina be shiemu ewo Kumasi. Ye defsha who is who. Sabi wena. Onsu betimi avotu. Na odiama favorite contestant. Why anybody kunim? Why aye Kumawood TV? The April live. Miminda way and miminda bia. Ewa a WhatsApp ahojo Atenga junction. Kumasi baby a Kumawood TV wano. And you no see pepe na red carpet that chance here. No so na audience ni na atnase 8 p.m. na watch pepe. E di dwumade na ahyehyɛ so. Eye free. And ti wonu abusuafo nyina. Momra na mama support mo favorite contestant. Babodi asa oba vote. Google Play Store. Download Kumawood. Otumfo nyankopon koso enhira o ma onim de enoso ene ya ba besua de na ade ya ba besua ewo ye nyina ya fie mu efie bia wo sa de no efie bia wisi efie mu ba biara sa asem ya ba besua de ewo ho enti na jebre na nya adaje na mu afie no na Kumawood TV ye nya ke ho de ya TV bia say osalutu ye omu nyina so modundu mo de no ba ko pe na ye adwuma eno ane Kumawood TV spiritual hospitality na me wa me guest ono nipa eno oba beboa ye ama yetime asua de ye pa hunu bi odisuani ye wone ahonhom akese enenam ena asem tire da epono so eye abayisem yaka utitwi bayiye yaka se bayiye na wan
mpo ne bayifo na bɛda na obi atime ya bayifo bɛda na obi nso atime hunu bayifo bayi kura ne ye ne sɛn ɛno ne asɛm tire ne ɛda hɔ a yɛ ba besua efie bia ebi na de ana ɛna me tia se me ma me nya bayifo me ma efie bia mu usie obi a yɛse ma me nua na yɛ me o ayɛ daja na bayi no kura ne de to obi a obi hɔn etim ebetim ayɛ bayi me pa cho me da ase ɛna ɔde ni anaasɛ ɔde hunu ni a pato me nsa frɛ no no me da na di ne ya hyɛ ase ne yɛ de dwumadie no ateta so ɔbɛnin akɔaba yɛagya aho te sɛ aduminti na so te ase yɛda otwedi amponya nkɔpɔ ase menya ma fidi kɛseɛ so akyɛ sa na hwɛ obi a yɛsɛ agya wato nsa akyi wone nam Holland wone nam ha na adai mo ya mo bio ɔpɛni ebi ɛnan ko ne da obi agye bra wɔhwɛ the spiritual hospital ɛwɔ kuma TV so obi nimu obi nso nimu ohun ona wone nam mfidie bebree so nipa bebree so na ɛba wo nkyɛn etu ɔda wo ma bɛbɔ odin no ate odwumadi a wodie uwi a wodo number atodwa ebi a na nkɔmɔ na ɛbɛ na akɔ obi square na obi pɛsɛ ɔfrɛ ba anya sesi yɛ enti obɛbɔ odin no ate baabi a wo dwumadi a wodie na do number so atodwa na agorɔ na sha ye madwa me da ase edikan na masa da woni so ase sebra ni bia na omunya da agye se omu ada agye no omutimi hwɛ Kumawu TV program ya to ne din sɛ spiritual hot seat me da ase a ye nam so ɛkyerɛkyerɛ sunsun famu kwasi broni na ada a ɔde be bie yani ama ye hu no kura kwan no sa media na OBOFOUR David OBOFOUR David bare abofo no ga na aka mo na me woni suman ani suman na owo no me yemu baako yankopo suman sa ya owo no wo ye suman mu baako edu dia na OBOFOUR David and I'm God in flesh wo ye nyame a wo honam mu wow and now better be ayiro amedi medwuma wo wasa akropon ehona medi medwuma ehona medi medwuma obi rewa wasa akropon na obehume na mo meda kuo bia ya to ne din say Universal Light College of Universal Light ehona mewo oh okay esua nyoma bebre esua okot esua pastoral o person ya mala mo person ya o person we o sua which ka person ya herbalist sa nyoma nyina ye o person o sua how we sifa deliver spirit how to conjure your guardian and ni nyina ye entino ya duma kase oduma de na religion asem anya religion aha ye gina ma honhom no because me ya honhom tie me gina ma enti me ya kramoni me ya kristoni Messiah dunsini enti bibia me ya Messiah konfo ni nyina bi me ya bi universal sanity na so de ye ni yimu dabi ye ni fo ba ko awu me kasa ma obi se me kasa ma esum ya na se esum bi me kasa ma omu nyina me da se na me number me didi djuma na 0545 75 75 78 0545 75 78 and I said 020 44 77 800 020 44 77 800 Simon no way and our friend ya obi na me call ayamya na mefa obi amfa me call ayamya na mefa nti o frame na sama amfa na bia ma e bi se okoso afra obi na me pa cha se wani guso ahwe enda ye ba wusum ye ba kasa nso am wate ase ye ena ye de wonim a wonte ase ye ba kirem ebi ana ohwe o
TV DACKUS na the TV no asoso na yemua Samdakus TV na nyanko no na so bowura Samdakus TV ho no a me pa cho ya pomo maye na subscription na chire no e ya like it wo like wi a ya pomo de ya share mo obi nso nte de yakoso obi ya me pa cho ya ja comment ho wo ja comment ho a ebeboa wo me pa cho me kwa kwaje nkrato aba me ba e beto aso media and I said but I was so keke let's follow instructions no let's vote to my favorite contestant wey aya Wobati Awoswo was it shake your waist sponsored by Wobati Agombia capsules and Asempa Herbal Mixture supported by Samdakus Initiative Immense Creation and a PSA collection was it Wobati Awoswo shake your waist ebeye butu Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ghana for nyina. Ye the enamiye no esi ho. Acheche ensa no nyuma bi te say fresh yogurt. Sani esi ye fresh yogurt. Bees making. Sani esi ye ahwene de to ye ensa ni esi si fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afa so ye besa so acheche 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de nam ye no pe esi ho na ya kyerɛkyerɛw we eye Kumawood TV fo ana ahyɛda akɔfa a teacher fo a ɔma ben ɛwɔ nimdie ɛwɔ nsa no dwuma ho sɛ ɔmo betimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra ɛyɛ cool 300 Ghana cedis pe ana sɛ ye de 300 Ghana cedis pe ebesua sa nneɛma we nyina ɛde nam ye no pe na ɛyɛ baabi a wo firi bia no wo betimi ababi ye nyina ye ba Kumase ɛyɛ ahodwo Atenga junction baabi a Kumawood TV wona sɛ wo fra chiri na ɛba accommodation baabi a obeda no ɛyɛ free Jumadi Ebaso 22nd and 23rd February 2020. Eti busumi atosu mienu. Nida atosu aduonu mienu eni aduonu miensa. Enumu ana ye sa Jumadi. Eye memenda eni kwesiada eni ye si ho. Se ye sa Jumadi we. We obi bia timi baby. Se wo ye lawyer ni, se wo ye fitani, se wo ye okuani. Adwuma bia wo ye bia bra ne besua nsa no dwuma so ka ho. Enu ti fa number na egu screen so no. Ne frɛ yen sesi a. Frɛ yen was 0200 603 602. Frɛ 0543-596070. Freyense CA na register within a Kumawood Training Institute. Or say and Sanu Juma. Eradi nyankopon sha wo nyankopon nya okese bo nu bia ma na se hospital na sha ase me pacho me test line me didi dwuma yi enne 020 0272 854387 0272 854387 when me test line me didi dwuma me pacho yem frɛ sa line we na mo ye test ti baby obi a obetumi test o de e dia ba ye ba ken kai e dia ba wa se misa ene de office o de ba e ken kai o nya ko sha abofo de aja me pacho agora o ba se ye nsha se ye kasa bayi a e dia ne bayi e dia ne bayi. Okay, aja me da se we bu sa me sa question we na edika no ya na nipa bebele dwen se wo kase bayi obi ya bayifu a na se nipa no oye nipa bonini ana se bia oye na maboni bia eho enye but ena sanate ana se kase bayi ana se witchcrafter enya ade baako se kase witchcraft is different from bayi bayi de ya de wo ya ade ya de wo wa ya nipadua no usuman bayi ne ya de wo nankopon na de bo nipa eno de automatic se wo nipa bia o wa start for asase we say so no o ye bayifo wow o sa honhom no nipa bia o wiase bia wo wiase bia se wo ni bayi a untimi na ade ma ni nyaye wow wo ni bayi a
bibi beto a wonhu woni bayi a you can't even untimi answer kwese untimi kula andwen woni bayi a untimi na hwe adentra because bayi no ana ye usuma wo nipadua no usuma ka se na ka na se obosom na se okra no I am part of it I am part of okra no bayi no I am part of okra na ka na se I was psychic boni be ka se I was psychic that's our senses was psychic yes and you can bayi and you friend bayi no tie twi mu ye wo bayi sa ye ka se bayi a ase bibia bayi sa bayi no ba bayi no de obi de yap ade papa obi nsu ya de bone obi psychic obi bayi wo ne mu no e direction wo kwan pa so obi nsu wo no ma e direction wo kwan pa so adentra ane say nipa dua bi na nkopon abo wo no o sciences na ewo mu no so o sciences na ewo mu no eye bayi no ano na e control se bia fa hasei kwa hara se bla hasei but witchcraft e be kana say ano dey science so eye science abegbo ni be ka say e twini e be kana say abodie mu nyansapo ana say abodie mu nyansa abodie mu hwehwemu so nyankopon bo wu nipa na osan bo wiase no nature no ade bi wo wiase no mu ade bi e wo wiase mu ana wo sakeke no so no wiase no enenam enti ansa na wo betim de wiase na ye honhom no anante no unless wo sakeke no eye adwuma enti obi wo ma ye be wo no na ne baye no eye adwuma dada but obi wo so ne baye no enya adwuma enam bia nyoma bia obaye yegege efin bi ode ba keka ne hunti no ne baye no enya adwuma ntia basa na se bibi ko ya ba besi a ohun abasa na dise bia nipa no odwadwadware ne yema oye ho akwankyere ne oye ho directions o live holy life no o rituals bia nipa no be dey obaye na ne baye no wa dey wonya ne but onya baye na afi no wape anan se nyansa siwon baye no be ma de ye fa na anan enyan anasa anan na kana ta anan yes sa esa de kano ana oba na ye baye be ma ye enyan yes ana oba ye baye enti oba no ono na mo hwa ade so de ade sie oba baye no yes ade so no ode sie na dai ma de anyan no so no ono ye soja na kana to ye soja a ono ohwa ade so so ono ohwa ade so enti no wo anwena na se wo baye no na ni paro de sa na anwena na se ne baye no ai na adwen se okay na sa de a wo de baye bibi enti ade ko na wo de baye no ana obeka obeta no se bia ya ka se witchcraft se ya ka se witchcraft a craftsmanship unta ye ko school a ya se ya ba ya craft e ba ya craft enti se obi timi tete clay sa ya nipa sa hwe no a wotu se nipa nsa so sa wo me no ntimi mfa makre na ma emme fresh sa na tie obi nso timi ya ade bi a wotu se efe pa sa ni nimdiye no do otimi de ye aha ne bayiye no unta ya craft nso a anya obia na betimi aye ade a obi ye obi timi si dan obi timi si dan obi timi esi car obi timi koye kukuo ene ade so enti nipa na nwana na se ne bayiye na ewo ne mu no eno na kire de o ye dai otimi de ye okay ade a o ye perfect aye de ewo mu so enti ade kro na ode bai ode na anwena na se ni bayiye no aba dwen se bia ode bai se bia okay bayiye na se ma anwenya me we no se na me metim de ade aye na maye de maye ni yie no so ane be kana se anono ne bai ya kana se anwena na se witchcraft no abodie mu nyansa po no se ka se witcher e jama kasa a che nyansa witch ne ye jama kasa hey sa witcher kasa witcher German language ana craft nso no eye ekuo na say omo ekuo bi obi ate
nti witchcraft ne de yesua no wasase so but baye ne de yemfa mfisoro ma baye ne de nyankopon de bo ka wo nipa dua no ho so nti obi wa hono ma sada me kan se ne baye na ye adwuma dada nti ne baye ne ye adwuma dada no ala se ne sense sama se ne sakekes no ne nyina ye adwuma dada no na watim de ye bibia na se bia ono obi wa adwuma na se sa de kro no o de koye ade na obensa wo chene nam se ne sense sama se ne sakekes ne baye ne ye adwuma nti no obensa ade ketua bi no oye ya no ayeyie se bia ma anwe no metim de ya carpentry work to be say carpentry work na ebi me ko obi na asekula na me sua ya me ye ya obense na ma ye ne ma hu ade koro obi gira nkyanya a wo se akwawe oya bayifo akodi aduro but na me aduro na no akodi but na anwa na say ne senses na na sakek na ewo ne mu ne baye no na timi bua no ma ne ye adwuma na de tela obi so eya adwuma ya den ade tela obi so but obi wo ma ne de na nya den anya adwuma and the witchcraft no so nipa na ya yinum no akoti kuo say okay say metimi ya carpenter de na mente carpenter fo kuo so and the nipa na nkasa na tenase na wana na wati kuo no aya ka na witchcraft no okay enti no oba no wa like wa initiative o pese wo ko pese oboye bia na wa initiative and so initiative na say oba kuo no ma anya wana ba kire me de memenya because me ma anya no ebia me de ya carpenter adwuma na me de ti kuo carpenter kuo enti wo ba kuo no ma ayamla na me ma twetwe me botan na me ma de ma kyese no ano na wasa we den udi so se udi so ma den me pa ne so okay so enti obi ho no ma na anwe no ne baye no o se okay na sa de a me de bua me ma so me sense tan me sakeke no me de bua me ma se okay me ma ye de endi ye obi so ho no ma o se abusia we do mu ade nti ya me mfa mafia omo na so o de tete abusuya no so na anwa no so no obi a hono ma na de no ebi o wa ye ne nante obi ba ye ne nante obi wa ne ba ye no ne nante ne sakeke no a o de hu se o de niyama no ne nante nti o poli eba na benkum na se ne nani fa na se bia ne bibia o timu se se na ye de e kire obi a hono ma ebia kasa okay kasa na obede west na obede obeka na aduna ede adekona ede asi so obi o so a memfa no se ne daye so obeso daye ne wahu niyama so eno so so ne bayiye enti bible mu kula no ebla Moses na on Israel fo no kwa yi no mana na nkode ma omo no ene na e bayiye na nkode ma omo mana na omudi no yes ana mana na odere na eye bayiye eye honhom awusiafo me pa cho me da se obetu the text message na after live we so 0272 854387 0272 854387 when the line abet me attest e dey abaso pa cho me frɛ ofra me ntime prekeo onyankopon sha me pa cho yesua de pa ye hwe bayiye e de ne bayiye ho ane bayifo enti OBOFOUR David say David Moses and Israel for nam esere supremacy eba Canaan no na ma na bi to free soro o kire mu sai na eba yie na na ode mu omudi yam ko ne ko ji mu nkire mu OBOFOUR David ayin jasa be ne wom ohun sai ti wugina ha de Moses aye no twedi abonyankopɔ de free soro ba no wuti ase na ye ba yie e de ne sai bia no de ne na kuro mu a kyese ye ba yie ohun sai aduane no se mana no eye aduaba bi a wodi a ema wo sense ema wo sharp minded ema wo adwe ye sharp ema nso no ne nyina bia wo divine nature activator no ne nyina de eye adwuma ntina Moses pese enka omudi anse ne nankopon pese o de aduane de ema omudi na nka omo honhon ye adwuma omo adwemu bie so won omo ka ase omo nya de omo mpe form aduane omo ni so won nto manni no na saade ya na we se won ni yi Moses baye na bi ade ti edas no so mpayimfo no so Moses baye na anwe na owo no e we se won ni yi anu abi na ode ti sisi wo mo so
na mo sha ase de se nkom ti enu bi na oyi ya odi sisi omo so nti okofa Moses ba yiye na de ma edi sisi ya zese no so eya intasem eya asemo Bible na ye tie Bible na da ho no emrofo no omo di kodi no omo kodi no nti Bible no omo kodi Bible no tiasa epono no ensem nyina ya gudam yatum ti so pese ohunu mu a adi se wo di kodi no wa mi epono na wo di ewom yes okay because se we read the Bible ni ba bi ewo Luke 9:35 Luke 9:30 down Bible say Jesus ko bo mpaye okobo mpaye no Moses ni Elia eden epie ho eyi omu ho di saa bene na Moses ni Elia eden ewu nyina ewu ko se what I say sanity se wo pe ahinta sembi wo pe ahinta sembi ewo ewiase we se mu a eye saman na we se obusa no wo pe ahinta sem wa asase we so saman ana eso obisa no se wo pe ahinta sembi ewo obi a wabusua mu ewo obi abusua mu anase oman bi mu a abusua no mu nipa o mo awuko anase bi a wadanfo a bi a wawuko ono na wase oman o sa secrets no no sa nipa no o hefa na akwakofa no because in the realm of the spirit no your mansions wase dimensions na Jesus can John 14:2 say in my father's house are many mansions say enkante sa kameka acho say me kwa kwesiesi ba bia ba the mansions na no kan wasem no he was talking about the planetary systems no kasafa planet Jupiter Mars Neptune Pluto ne the aka ho Saturn mo nyina yes and na kan ho asem okay so tina say osenka ente sa enkameka acho say me kwesiesi ba bia dai and what that means that mansion e hodaba te bia no dem tina bia no e wo hodaba okay bia wo ba sa se we me wo ba bia ye dai ufiri ba ye so wo ba bia ye dai ufiri ba ye enti wo ba ye no se wo kwa you be, according to the Akan traditional culture no ye wo nipa bia ye na mo ye from say nsamanfo was say ancestral spirit in the realm of the spirit no ye wo omo ansamanfo no mbe bo abla wokwa abu St. Michael, St. Paul, St. Joseph. And when yes, Moses, Paul, no, omo na omo kon refer omo say ancestral spirit. Omo saint. Yeah, no so ya de no, and you can say ensamanfo. Enti realm of omo na yakasa bayi kura, wan ne bayifo. Bayifo na me kasa bayifo no. Se yakasa obi e bayifo a, bayi no ye obi a ohu ade bi a o like the senses ye obi a ohu ade ade sa ade na de camera so ade na de ebetima ya papa ebetima bro ohu sunsun ade ohu sunsun ade no ebetima say sunsun ade na ohu no ohu kwa so ohu no papa kwa so and no obi a na ebe kasa bi a ohu ade a oya no mabone ohu na mabone o kan Isaiah 45 verse 7 Jesus is now person na me bo papa e bo bone so without darkness there will be no light sanity but ya kan kasa mu no ana ye hu ne say bia obi e baifu a o nipa bone ni but so obi e baifu na ntia say oye kan say oye witchcraft because witchcraft ne de eye yesua e wa asase we say so yesua bayisem ye practice abodi science witchcraft no they also who say witchcraft no a science e be kana abodje mu nyansapo enye bayi biara o wiase bia betimi practice witchcraft obi betimi practice witchcraft obi practice obi a wo wiase bia betimi practice witchcraft obi o wiase bia aso e bayifo because what they will bayi no wa anya aso wo bayi no na wo de be practice sa witchcraft na ye OBOFOUR David na ka say o me pato ma me nyi test message no e bi frame o say opani e di impose e friend say that they do o say o here free achem and I say I came across so I say according to what he is saying doesn't mean that one can buy sickness for you. I mean in spiritual. What is that the Osika no? And I said the Osika say
na so obi ntimi nkoto yare emfiri sunsun mfa ma obi ono na asam o ka no obi betimi ato yare de ama wo e wo kwa beso because sunsun no ye de mla na ye adwuma so e de mla na ye adwuma obayi na ka se obayi no betimi ya obi betimi ne bayi no aya de obi nso ne bayi no ba de aya de bone ne witchcraft na o practice no obetimi da ya de papa obetimi nso da ya de bone enti se nipa no o practice no black wear so o tese bia o mikuo no me de sema busuafo a obetimi dia sewo no koko wura sa area o dia obetimi dia sewo yes because but sewo no o bambo wo sa keke no na se wo bayi na atumo na akopon de ma wo no wutimi ehu na wo protect wo ho na wa nan ma bi na se wutimi ya dia obi ntimi nya dan anya bibi ntia wo okay ana ka me baby sa we because what the car kasa me ya bayi fo sa ana so ya bayi fo sa na ya da na bayi etimi koto bayi de bere obi ase da de twa da na wa kire mu se sami me hunu me ho so ya dia na me bo me ho ban dia obi ntimi no hwe me pa to me da se when so dia ba se Matilda so o he free do nkwa wo say please we can hear anything. The volume of the TV set is very bad. We can hear anything. We can't hear anything. The volume of the TV set is very bad. And please tell the guy we need him in Dunkwa on offense. Or some can't tell us so we hear and said Dunkwa mo pepe yenibi. And I don't have far. Obi so de when so aba. When you are funny, dear ma, me pacho, what the text message ba na be di atema menkai. Mommy anya professional, kra me kasa me di kan catch us say e adesua. Anya atem di die. Obi ka bibi na say enu adwene mfa, enu chese bi na atem. Di anya ma ona yem obi ba, obi sua de. Wo so te ya say na odi di atem menkai. Phone no me ya me de ya menkai. Na am ka kire wo. We say good evening. I have been watching your programs. It's very nice. But these days, we can't hear your voice properly. I hope you have technical fault. Obanikase, when so the Libya na buy. Ose wo di achipa wo hwe bebre. Nanso na nsan de omo enti enka yie. Ya na kasa ntwitwi kakra wo mu. bibia be Me pacho bibia be fine. Tina da bia me try video so am say abompa eta echi. Ebeye. When you say good evening sir, well done for today's program. I really appreciate. I'm Mr. Tata from Libya. Mr. Tata, me pacho ya je so yankopon ensra pa nyame ensra. My yentwa ye ho emra kakra. Me pacho me je nkra to ba isi a me ba ya ba beto aso e wo ba isi me no ho. Me das. Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ebre Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Atratre ensa no nyuma bi te say fresh yogurt. Sene esi ye fresh yogurt. Bees making. Sene esi ye ahwene de to ye ensa ne esi si fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afei so ye besen so atratre 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de nam yenu pe esi ho na ya kyerɛkyerɛw we eye Kumawood TV fo ana ahyɛda akɔfa a teacher fo a ɔma ben ɛwɔ nimdie ɛwɔ nsa no nnwuma ho sɛ ɔmo betimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra ɛyɛ cool 300 Ghana cedis pɛ ana sɛ ye de 300 Ghana cedis pɛ ebesua sa ne ma we nyina ɛde nam yenu pɛ na ɛyɛ baabi a ofiri bia no obetimi aba bi ye nyina yɛ ba Kumase ɛyɛ ahodwo Atenga junction baabi a Kumawood TV wona sɛ ofra kyiri na ɛba accommodation baabi a obeda no ɛyɛ free Day Ebaso 22nd and 23rd February 2020. Eti busumi atosu mienu. Nida atosu aduonu mienu eni aduonu miensa. Enumu ana ye sa Jumadi. Aye memenda eni kwesiada eni ye si ho. Se ye sa Jumadi we. We obi bia timi baby. Sa wo ye lawyer ni, sa wo ye fitani, sa wo ye okuani. Adwuma bia wo ye bia bra na besua nsa no dwuma so ka ho. Enu ti fa number na egu screen so
no ne frɛ yɛn sɛsi a frɛ yɛn wɔ 0200 603 602 frɛ 0543 596070 frɛ yɛn sɛsi a na yɛn register wo din ɛyɛ Kumawood Training Institute ɔse ɛnsano dwuma ahemfie afei na yɛn nso yɛte asi mu ɛbɛyɛ twɛde apɔnyankopɔn wɔnhyira wo yɛgu so wɔ abayisɛm no mu ɔbɔfoɔ David sɛ menka nkyɛ ɔ sɛ wo a wohwɛ me woyɛ bayifoɔ me a mɛmɛteɛ meyɛ bayifoɔ ɔso obiara yɛ bayifo adɛntira ogu so a wɔ nkyerɛmu no mu mepatɔ ma memfa akwanya wei so ɛmfa asɛm bi nto anim kakra Major 1 abie platform bi ɛyɛ school ɛna yɛteɛ wɔn na ɔpɛ sɛ osua sunsumsɛm no ɔno a build ne ho wobɛtena wo dɛm ayɛ wadeɛ afrɛ wo ankasa wo guardian angel ɛsɛ yɛkasa guardian angel deɛ ɔyɛ ho papa wokasa sunsum a sunsum deɛ wɔyɛ bayifoɔ wɔyɛ bosom wɔyɛ wei mepatɔ ɛno ne yɛgye nkyerɛmu nti Major 1 bie platform bi a ɛwɔ hɔ na no ɛni hɔ mma nipa bi a na obiara na bɛtumi adwene wɔn ani abere na wɔn pɛ sɛ wɔn elevate wɔn ho eduru spiritual realm supernatural realms baabi yɛ nipa ntumi mfe yɛ ahoɔden nnuro no wo a wɔpɛ sɛ osua saa sunsumsɛm no Major sɛ afei de wɔsi fam ɔbɛboa mma nipa biara nya ne sunsum ɛde ayɛ adwuma enti line no nipa kyɛw ɛyɛ 0272 854387 obi bi opɛ sɛ ɔdwan bi a mede administrators no and numbers ebetu dwa baako America baako South Africa baako Israel na ba Ghana ha nso a administrators no nso ho wo beba platform no so a interview ho ye di ka hwe wadwen ansa sa adwen na nyini epese sua de a ne de ama na platform ne di de menya mfa nto dwa efi sɛ ahonhom ne nyam ye kwai na mo mi di ka bɔ ho dawuro kakra e de akyerɛw enti number betimi de afrɛ me ne bia waba interview anase ayo interview wo phone so no e na medical de ato edwa no nyame ya dom a next week enu next week na mpanimfo abie kwan na me de aba beto onim se platform ne din nie sa brand de wutimi eba so bi de anani abrenko a enya nkwara asem e pa cho me da ase abofo de bi ye gusu a yesua de na obi de bi aba say I on my TV I am on my TV. Seconds you go break. Hey, what you brought for the me head down one year. Seconds you go break. I say, can you tell me something about it, please? Me who said the person or chere? Opening sabre bio. Now bro from my auntie ase. Aha. Me pato mu a mo se mo tie anka yie no. Ye ko break kakra. Ya ba ya na bia wo de anda so si so sa wo nte sound ni yi a say technical pen na ehwe ade no sound no bibia ye everything is on point me pa cho sa bo mo de anda risk an wo decoder no wo sa risk an na se kuma wo do no beto so a wo benya bibia clear akora bi na ko si Coffee TV mi wo ne clear enti ha emudam clear enti wo ka sa wo nte a ya na me nte ase akra me pa cho me da ase abofo David Major ya guso ayesua de me bisa say enipa bia betima ya bayi na say ya kasa bayi kro bi ya bayifo a ekwa ba so ne be hu se nipa wo ya bayifo Major ewiase no obi ya bayifo without bayi no but without the psychic na me pacho ya was psychic spirit and you witchcraft and sir psychic no on why and witchcraft no so psychic no nyankopon de boy e wo nipaduanim dada psychic no wo nipaduam yes sir the psychic na wo no ana wo pese wo di hu the secret behind nature okay sir ewiase na wo te no e bia me nim sir mete haban we ya na se me de yese ya e be yese se mete haban we na se bia me ka we bo ma you pese wo hu ade potinti a wa haban nu ma wo che de yese ya de e dare eye bibi no enna ya witch no ameka se nyansa no so
but craft no ye dwumadie na wodi be di no wodi be die na friend aha ada say uhu ade kro na potin na ada say wodi be ye ade bone ana say wodi be ye ade papa ene kind of craft no ti which ne ye be ye wo mi mu yes and craft ne ye de me de ba be ye yes sir OBOFOUR David for number 2 dwa 0545 75 75 78 020 44 77 800 Major Opani se nipa da sani a oti wiase se woni bayi a obayi nya adwuma wontimi nya ade ma ne nya ye se wo ye sofo na obayi nya adwuma wontimi mo mpan mo bi nya yaresa wow se wo ye malam na wo obayi nya adwuma wo ye adwuma mo bi wontimi hu se adwuma no ayeye anase enye ye okay babu mu obi kwaje obi ade nkofo mi bi kwaje omo papa so aso papa bayi so ye sa ayi na enhira na bible ne ka se Jacob we akwaji we enhira no enya enhira no mo kwaji ye o ye bayi ye o papa bayi aja bayi no ana ka no se aja bosom no aja suman no ana o mo ye de o mo kwaji o na kwaji free ne nsa OBOFOUR David maybe na enhira no kwaji nsa ko kwaji enhira de a enhira ensa nka enhira se wo wi ase me pa cha me be me phone line obi se sasu number ne so bio na opese ofa 0545 0545 75 75 78 78 0545 75 another 75 78 78 me pa cha OBOFOUR David ne number no obi so di bia ba o say my name is Blay from Kumasi Asoyeboa. If Jesus prayed and the ghost of Elijah and Moses came to comfort him, why is Mamen kind of said you are trouble and one. Now, what trouble and one who brought for the bread may kind of prepare more what you want to say. But say, why is the Bible take against calling of ghost seller? Hey, Brofo, in fact, I'm saying, Libya and matches out of me. What's it okay? Why is the Bible take against calling of ghost seller? And now I catch what I was saying. My meaning no. The apostle Chene say, Adentina, Nakupon, Ecobo, Jesus Cobo Empire of Philip Moses nearly as Samaya Bible talking against in Samanfre. And Samanfre, okay. Samanfre. The Chene say, and I'm a cassette, I can see Bluni. Bible not the bed down. OBOFOUR David, my patch, my man can come and test message. Where should the about say, please, are you a pastor? And then I'm going to be some way. And now I say, maybe a platform. Who person soon someone, no baby some son. The patch of me or software, may or software. Aha. Merci for my cannibal call, me or software. I say, when should the Anna, what do you carry the profit by, you know? I say, tell me something small about the program, please. Okay, if you are not first time, what they say, I have a soon platform. Then yes, some corner I can't remember, you can't worry some, you can't be a bravo some I can't worry. Into so what I have a platform where this year, dear, opening part of a dassy. And when so, I say, Major, please, good evening. In fact, you are doing great work. But please, the TV sound is not good at all. I'm Agabus from Pristia. Mr. Agabus, better on catch it when you could punch out. But you can't catch yourself. Saya Rescan. Rescan will decoder no. Or Rescan, you have been here clear. The patch of that say. Well, say good evening. I'm Doris from Sunyane. TV system is poor. The program is very educative. Please, sir, let OBOFOUR come back again. The patch of Obesa baby, that's it. Yame extra pa. When so, one of the one shot, name do I understand your audio? Where say, my man sang from, so we medical can kai. Where say, I'm rich from UK. I want ask, does Caucasian people use leaves to go into spiritual realm? Same as African people who use leaves.
Yes, so be jam line so. Binya me e kro be jina so. Chinchira twan. Hello. Yeah, Pacho. Opani udi ni baby akase free. Pacho from Mexico, akase free kitchen. Opani pacha yanko. The question is, it's a medical OBOFOUR say. I'm very soon now the first one this time my Ebekata will be secret Pacho. Me pacha OBOFOUR be you anopa. Me da se. Pacho. Na bia me phone line no 0200 603 602 0200 603 602. When me phone line me be dey ato. OBOFOUR say no so ma me. Obi bi sasa kwa be so obi be fa obetimi ne saman akasa. Obi anya ma ye de. Ma me fa you can need the entum. Em so say Caucasian for omo de haban ebo wura sunsumo. Omo de haban ebo wura sunsumo. South Africa for so ye dey. Yes obetimi aye bie. I say also want to ask what are different levels of witchcraft and how do you protect yourself using herbs and rings or pendants? Hello? Yeah. Opening case you didn't baby akase free. Good evening, Major. Good evening, sir. Pacho, Abdul Salam, hey, Abdul, I salute you, sir. Thank you, sir. Mo, Medas, Abdul Yanko. Major, me Sanama Kamatum Kakrabi. Casamame. Your friend, Al Hassan Abdul Salam, the big kitchen Shika. Medas. I'm there, and we have a problem with Sibia, which I don't have a coffin cream with you in a damaso. The bet I am probably some of the country and never present to Mecano. Me yet, maybe I'm a coffin dinner to me, so I'm your fool, Cremonia, because you got him in the room, so I kept Medas. mean, the mayor. Madonna, program, you know. A need to be brave. Medas. Now, there may answer can afford 77 years. I give me one woman. Oh, I'm on a moon perdition. Abdul, who saw the car to 70 and so if it is so dear. I design my job, and a young force. Sanity. The Nippon cannot and was doing far. Now, what castle? And then just a Nippon at them. That is all of one crowd, or on to be never now, we lose too much on Casa with you. And they say the news soon when money can't, and that was a woman when money and the soon smooth the answer. Don't want them into the Nippon and all trains, the wound to be practice and what I have practicing for late years and the Xavier Boya, now boy. Medas. And there I need to have some uniform Mumuna with Crana. I understand the issue. Yame in shop, Medas. Medas, a man of foot or the Amay. Yamin shop. Minim sa Abdul foot or the May, Yen Ebefa, Ebeboapa. If the away and yan shall search in China. What is the idea and yet? But Gakra as what one war. Adi and Yano, what one war. What do you imagine? Open me when you bows or not? What do must order there? Open Shaman. Yaku points out. Soon some Nipa soon soon. It's the Bomadi and the Swabi. Hello? Hello. Hello? Good evening. Good evening, Miniaba. We didn't baby a casa. Hey. This is Olivia. Hello? And say, this is a boy. I am made up for her to say a choir, must say, among baby, and then we didn't have so much. You're watching, I have changed, so must say, then the moon to decide, pay for it, Mahanana. Bayful. OBOFOUR. Or send a sister be a yare. Over the hospital, I be a say a ye. And you say, no, what besides a baby, be better me a hand. I said to him. And no credit do buy a better because Obi on man, Yaron, a soon soon, I will be now Tamano. There's a one who chilla. What I want more, Medasi. Miniaba said, what a sanity. Into 1 year, I trade ye. No, but my dear, soon, Nipabi. No, I read trade the amount. Ye, dear free home. You are the man on near Yidi Aquacoto, so that be I come. OBOFOUR call be any my idea. Or Penia, or say a friend Rachel, or every UK buy. Oh, baby, a program net UK for you never. It is all I say now soon she had dear. But I'm a running for my budget. No more they call. That's show. I say, also want to ask what are different levels of witchcraft? I say, by some of your more different levels, and
Was it? And how do you protect yourself using hairs and rings or pendants? So I did say you better go, and I saw the ring. Ever so and I saw the habay, ever bought hobby. Will be some. By year, the only difference, and my number here 0200 602. Hello. Hello. Hello, Major. Yes, sir. Major, me chiamo. Pepa Joso. Major, the American share program. Sorry, me didn't Nana do Jemfi. Mr. Mali. Nana Yamisha. Program no. Who can share? Maybe who can share? And the negative, many positive, and I had a boom. Me voir. Sanity. If you say we are no. I had there about negative and positive people we are saying. Sanity. Yẹn yẹ ẹdínmí yẹn fẹ́ dà. Sanity. Yẹ wọ́n ti fẹ́ mú ha ọmọ fún yansa na ọmọ fún yansa. Bẹ́ẹ̀ wọ́n de bi a ọmọ pẹ̀sẹ̀ ọmọ chase story about somebody whom they have never even set eyes on him or her. Bẹ́ẹ̀ dà sí. So ọtí sẹ̀ ẹ̀sẹ̀ òbí ewu okuro bi su. Na sáà nífa na ewu okuro ntu no wọ́n abẹ́ jí ọ̀nà nkwa ọ̀sẹ̀ ni wọ́n ati aseɛ. Bẹ́ẹ̀ wọ́n mu ní mẹ́ẹ̀mú esuma asẹ́m a yẹ ká kyerẹ́ no. A ọbẹ̀ pàṣẹ ẹbẹ̀ bọ̀ n'ankasa ma na wọ́n nyɛ ahotɔ ní asundue no ɔmpɛ. And no money will chili. Before when I'm my kids, I was be memu. I do a mla, as I said, yes, sure, you be memu culture. Then we practice it and we learn it so it becomes part of us. Mo, Nana, Yamisha, Medasipa, Yamisha. Obia Yamaye, OBOFOUR David. Well, say good evening. I'm watching the program from Drobo. It's very educative. Hello. 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 Open the case, you didn't be a case free. Yo, me free kwa man kase setcho, ofam kom na amwa. Kwa man kase, me da se. Kwa man kase setcho, yo. Mo. Open the yanko. Yo, mo program no, me ke mo pa won cheche pa. Mo te cheche ni. Na dudu na we mi de susu mo wana. Susu mo wana kasa. Inte yeni anum susu so afo ni say na wutu say yala kasa ke tie obi mu ntase obi mu nte ase inte na last ma frama ka se wore nyame na no pisuro ba no be giri suro tumdi na no pisuro su say inte me ka say o ke na wo wa ono mo bia mwesu mo bia konsum ko gwesu susu mo pa afantra o pa inte won sabe ba ta obere nyame sira pa daddy me te o ka che wasi se sunsum ni odi a wo ye Kristo ni na do time e ko bo osu bia ene ye me yam wo osu onsuom e de enti na e do ko onsuom ko nu nsuom se nsuo ye bosom de a ene ye wo so akọ koto asore bosom me pa cha me da se ma me fo oh obi abaso ka me de si ya obeni ifa ko jira so wodi ne ba bia ka se free me pa cha yo fe me chia me pe pra me ka se free kapa probi wo ye fe me free kapa me da se Kubi wa yɛ mu nyame tia sikofidian mo Major nyankopɔn onhyira wo papa me da se pa me nso me yɛ adwuma wɔ tapa agrimpa efe na mamre ne amane hu adwuma na me na ne wu kai amama hwima dwuna kosi bibi so ye bi na ɔfɛ yɛ na ɔso yɛ muslim na oboni din muslim ha ne bi dwen sɛ bia wa franka mudin na atro ho so asoma wɔka no ɛyɛ na mmom Yesrema one shema mokase yekakra isan say sabi wutitwa e kwan se nkwa akwati edu na wutitwa obi so edu nuagu nse kasa ne odi nkanka e na wo stopo no na onti ne ho ate isan say wosi se ne sua bi no mom so obi sin se odi atemu ahye hu wo mu gari o metre no ne mi atemu ahye ho enya bi sua ni yesua yen enyem ya mamre yan patra ye bia yen gana fo na kan fo na sande fo na pifo ya na ko fam no fo no ma enu ne ya mani kunu ne ye awne sabi enne ye nche sase to no be hu so di bada ho a no ne na mental plus 100 and now be that no di e be 35 25 no e si ya mamre ne e kocha ya se sanu no eno na amaji mesrawo nyame no nya dwuma na wo de woka no ya fa ye kwa mamre ne tise mu ta ne no na be ma ye so ya tie ne ye ne ye kwa ne ye nya ke ko first no na ye wo nyam so ne ye nyam so enne ye nyam so ne ye nyam so no na e ku ye me da se fa ba de pa o ne di nyame so tia me da se pa
ɛne ofutu ade amaye ma me monitor na me fa dwumade no emra na wie esi I say hi I'm David I love the platform issue from Kaswa Amamfrom. It's a nice program. I would like to learn more. Open me that say. OBOFOUR David. Major. Me patch for a number etudwa. I can't number 1 minute. Number be free and from them. My number is 0545 75 78. Also 020 44 77 800. Now be busa say by you ma hodo sen. By you mu makoma 7 levels of witchcraft. But last one 7 one I Christ, your friend Christ. Yeah, by year the atoso no. And your friend Christ. In this year kase obi the Jesus Christ ah. Jesus wa by you mu. I would makoma 7. Obesa ba bi o. Ye fanto o say by year no the 7 level no unya do on my friend Christ. Where your bomb OBOFOUR David at all. Me create suspense. Nyame adom a that's an message OBOFOUR David aba. Ni asa beto aba yisem no so. Me a me di dwumade ho chia me no me din e the major prophet Charles Opoku da akon. Me pacha o frame me major so. Na ba me sunsum di pa dia. Ya honhum ni nyina wo mu a yetimi mu na me di move na me di adwuma kire nkrofo eboa nipa. Ya frame the great oracle 1. Nyame boa o kire besa to aso. O kire be ko different level. Enti kache wo nua bi na nua bi nso. Ente no obi nso nkanche obi na nyemu a. Me pa cho person na ye bedi dwuma. The number is 0553 011 926 0553 011 926 0272854387 0272854387 0200 603602 0200603602. When the number say bedi dwuma e bi na person oba na oba tera fidie so na so be ka de wonim. O fresh line we are ya me pa che be fa wo ya no be di nkomo. Onyankopon so onyankopon de okese. Ya wo kira ya be se hia. Bye bye. Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Achretre ensa no nyuma bi te say fresh yogurt. Sene esi ye fresh yogurt. Bees making. Sene esi ye ahwene de to ye ensa ne esi si fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afa so ye besen so achretre 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de nam ye no pe esi ho na ya kyerɛkyerɛw we eye Kumawood TV for ana ahyɛda akɔfa a teacher for a ɔma ben ɛwɔ nimdie ɛwɔ nsa no nnwuma ho sɛ ɔmo betimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra ɛyɛ cool 300 Ghana cedis pɛ ana sɛ ye de 300 Ghana cedis pɛ ebesua sa nneɛma we nyina ɛde nam ye no pɛ na ɛyɛ baabi a ofiri bia no obetimi aba bi ye nyina ye ba Kumase ɛyɛ ahodwo Atenga junction baabi a Kumawood TV wona sɛ ofra kiri na ɛba accommodation baabi a obeda no ɛyɛ free Jumadi ebaso 22nd and 23rd February 2020. Eti busumi atosu mienu. Nida atosu aduonu mienu eni aduonu miensa. Enumu ana ye sa jumadi. Aye memenda eni kwesiada eni ye si ho. Se ye sa jumadi we. We obi bia timi baby. Se wo ye lawyer ni, se wo ye fitani, se wo ye okuani. Adwuma bia wo ye bia bra na besua nsa no dwuma so ka ho. Enu ti fa number na egu screen so no. Na frey ensesi a. Frey was 0200 603 602. Frey 0543 596070. Freyense CA na register within a Kumawood Training Institute or say and Sanu Juma Ainfie a faina yensua tiesimu a beye. Are you ready? Pound it up, pound it up, pound it up. Yes, Embrana song was it Ubati Awoswo. Shake your waist. Ejeko, Ejebo, Ejananya Bedu. Awoswo Jumadia.